watinda nesa nasi ati kutumia mundu visa yaku katika mitandao na ndwa muona ona muyai kalandi na mukinena na mukibwana na mwipanga sindu mbingi na egu ya ndumie visa visesu ni utumiwa kunengane kafara visesu ni utumiwa kumwa nzembo kwa ekana na tabia ya kutumia andu visa utamona ona ethia munena nisi mwabikaba ekana na tabia Yesu ukeza kuthembwa no lo kwenda ni ethukise na ethia andu kwenda ekana nasio ende ya nakutuma indi nasi andu kambele kutumia mundu visa mundu tamwisi kwa mundu tesi umowo na inu munengie visa aiwe no mutabizie maundu magubyo visa Yesu ni utumi wa kumina uya waku kumina mitwano kanona kukua undu kambele kunenga nange visa siaku ovyo ovyo kwi andu athuku